Happy Ardrika. Solong pen Roman Marjong adak black topping ato war kaselam asai ki oi contractor CM Tuliram rong hangapan Ferere pu jakong pachepaklang. COVID-19 akeso ke thura pora hot jirikindeng BPHC along staff nurse kawea jok kesungang. Nili pahawarapan panong si atumi wokagaso rarapan kironpon. West Karbianglong Amri constituency pen Meghalaya Ahoy Solong pen Roman Marjong Karbihidi arong PMGSY kilometer po adagato warka selampon rat aning samsesi pini KSA Amri branch lapen Khasi Student Union lapen local MAC Dominic Uping Mas Lai Pendang Lok Song along Kiklem Bom Lems Chairman Chunbang Atung Humridam Laso Hut KSA Maipu Hemaring Ti Babu Singh Milik Kong Chunbang lapen Rap Chunbang Jedlikro atum local MAC aphan panong si pinpuralo along kham khialam jongdun si pipajir kahumri dam ahut kethek dam long side bam lapen metalling lapen carpeting anta kerore side ningkan pho maintenance pupo inghong bom seta ningkan pho playing on a athema repairing aphan kewang jiaphan anta wangbe ruler kipakoi anta kasai oi bangso PMGSY as schema contractor Milton Saikia penche paridengsi akam kasai oike kaselam tang adim anta hinu thulap meteling anta kang ar thekti longli theklong et an pin puta hadak ke thegun longbek arada tumpen phirang ke lapen song atumaphan chethan rat pen batai kham khedat aphi lapen local MAC alam langrop akam ke klem bom high ke contractor Milton Saikia lapen PWD umpanai Division Executive Engineer Kacher Abdundo Puk Langdak Binong Kam Kasai Oi Kiklem Aphi Ta Bil Batai Kithom and Ed Loputa Birta Long Milton Saikia ko থাকে হি গুৱাহাটী থাকে গুৱাহাটী থাকে আচ্ছা এতিয়া যোনটো কিবা এটা কাম চলি আছে বৰখনত বৰখনৰ পিছত আৰু কেইদিন আমাৰ এতিয়া 4 দিন হৈছে বতৰ ভাল আছিল বাৰু সেই টাইমে তাৰ পিছত যেটো যোনটো এতিয়া ৰাস্তা কাৰ্পেটিং দি আছে এটো ওপৰত মেটেলিং দিছে নে নাই মেটেলিং তো দিয়া আছে ইহঁতি দিয়া আছে আমি তো কাৰ্পেটিং চিপস দি আছে তেলে আমি উঠুনি ইয়াত চোৱা তাতে তো একেবাৰে ফাৰ্স্ট কট ৰাবিছ কৈ পেলা পিছত মেটেলিং দিয়া নাই তেতে এটো লেভেলত কিনেকা মেটেলিং দিছে বলে আপুনি গম পাইছে মেটেলিং আগতে কৰি গৈছে না আমি যেতিয়া আমি তো অহা নাই তেতিয়া মেটেলিং হৈ গৈছে এটো শিওর কব পাৰিব আপুনি যোনটো ৰাস্তা চাই পেলাই মেটেলে তো ৰাস্তা চাই পেলাই আপুনি কব পাৰি যে মেটেলিং হৈ গবে কব পাৰিব এতিয়া তো মই ইমানকে কব নোৱাৰো যে মেটেলিংত মই নাই না নাই মই কাৰ্পেটিংতে আহিছে আৰু কামটো এইটো যিটো মেটেলিং হৈছে এইটো কি ক্লেম্বাৰিং এইটো সুপাৰ লিভিজন ভালকে হৈছে না সেইটো এতিয়াতো পুৰাকে হোৱা নাই আৰু কিন্তু মানে অলপ কম আছে নাই জানো তাৰপিছত কাৰ্পেটিংতো বাকি যেটো দিয়া আছে সেইটো আমি তো ওকে দি আছো তাৰপিছত ৰাস্তা যেনে সাইড বামত 1 মিটাৰ হ'ব লাগিব দুইটা সাইডত এটোতো হোৱা নাই এটো কি কৰিব নাই তাকে বনাম বুলি কৈছে কিছুমান জায়গাটো নালা খান্দা হৈ গল এটোতো 1 মিটাৰ নাই কেনেকা তাত বনাব পাৰিব এতিয়া হেতুটো এতিয়া কন্ট্ৰাক্টৰৰ কথা এতিয়া হি কেনুকাকে বনাই আমি তো আৰু কাৰ্পেটিং কৰি তো গুছি যাম বাৰু তোমাৰ নামটো কি হকেন গোৱালা Informe bangso atowar helo seng lapen Karbihidi arong asor ache thearilo umpanai pen David Singh Teron News Desk Report News Fast Karbianglong 9 number Amreng constituency angkang jirikinding PBHC mate medical se kacelang ke chedunga dimlo pusi hawara radatum ning cepat heringti sita jirikinding PBHC along piniar nianta staff nurse mate GNM ave lapen staff nurse nang jipu epong lo pinpura lo ke pajirdun piniar nianta thangnat RD ki pipon ka vedera jok field duty ketang ANM atum si block along aporchupi dun nang berlo alang litum field duty ta chedam nangji lapu block along ta duty dun nangji aputhak ANM atum akisung pen chechak nanglo ache non COVID-19 abura joini ANM atum kisung pen kisung along si cyclem nanglo hada inglong arlo lapen RV ke janga joini gari motor celenga kisung do nanglo Pinpur me district asor sitami chiklo ke choklote nahumri titi sita GNM nangke toijia bangke teni detsi kang cek te kang pen akaprega lama ve pusi cerok toka tumpen lamlong lasi prabjin pen jirikinding PBHC along staff nurse nangke toijia phan Karbianglong Autonomous Council along kachari ke theki dinga tumpen RD ki ponjia phan
Hawara Radatum pen Chuning Ripon Lapen Jurikending Block PHC along Piniarnianta Kitirtip Chokidar anta Avelang Puta Kiong Dungarara Tumpen Ningjering Ti Watat lang sopen Rajen Ronghang News Fast Karbiang Long Arong Marat Isung Kedokong lo Te NM Pine Fil Wakara Tumsi Klem Muncot lo Silahai Le Dak INM GNM Le Nang Kitoy Ben Tidum Ek Prabjin Pen Sonte Mesenji Jirendeng la stapnar kawe pena puthak nilitum rongara tuma kisung akisung kawe akisung ki pho pena jok nilitum penang ansor luam kha sige chilang thai na kawe la pen ke la so stapnar kawe pa jok nilitum penang an sige chilang longle rada tum wang nak la pen ke isu tum chachnar kawe Nong 25 Nilib constituency angkang Kolamati Kasomari polling center ke parlo lang to khanse arong along tim bojaru atum pen chapatir piponsi ason paching thor thekja puthak mai padopon mai along dungdungja picnic spot prabjin pen alira cham ki pipon japhan MAC pen chechakpon rong paching thor japhan school boundary wall tower ring bial setame prabjin pen kaselampon japhan ta chechakpon lo COVID-19 lockdown ahud ration card ke dola pen kavea tuma phanta lamps pen sangron pon bangso mayalong nilip MAC Pabitra Rongpi nilip BDC chairman Timuthi Teron Longsodar Teron Gaumbora Bophonga Sar Koilamati Singrongpi Gaumbora Joyram Teron arong Timboja Rupen Raj Teron Kangthirong Hang Edwardson Ingti Maniki Ingtipi Lapen Ongdung Atum Chetong Dunsi Alira Champidun Pini KSA Hamren Regional Committee Organizing Secretary in Charge Hamren Prasanto Ingti Pen Japonsi KSA Hamren Head Branch Steer Kim Sub Branch Atum Cherab Dunsi Hamren Ahithi Along Mas Mate Ingho Kachidibape Keron Lapen Lockdown Lapen Curfew Puthak Seke Ki Pipon COVID-19 Pen Kachesong Along Abang Putinta Arpudo Nonamat Karbiang Longke COVID-19 ke Green Zone Along Si Dolang Lasi Laan Sose Ilitum Lockdown Lapen Curfew Arona Teng Abang Putinta Dodun Pulote COVID-19 Pen Ilitum Akejok Dodun Longpo Lasi Abang Putinta Hempen Hong Barlote Masmate Ingho Kachidibape Kachikubrabji Social Distance ke Donangji Curfew Aron ke Kroidun Edjia Phanta KSA Ahimpen Radatuma Phan Chuning Ripon Dongkamkampen Komol Kathar News Fast Karbiang Long Non malong sopan bertime tonsna East Step In Phangcho Stationery Rongkhelan Dipu Manja Road Karbi Anglong, Assam. You will get all types of electrical items, school and office items, stationery items, all kinds of confectionery and bakery products and beverage items, a branded quality of plastic products and many more home appliances are available here. Selected items will get 10% of discount, for example, rice cooker, mixer grinder, ceiling fans, table fans, micro oven and all types of coffees including long and short till stock. For more details please contact 700-2622-843. Birta Kanton Pen ng Chiroy Tulo. Dogmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron Pen Jalinsi Ward number 2 Pen Ward number 5 Angkang Pinisang Kiron ke Pajut Pon Pinpur Me Kaprek Award Anke Ron Pon Patang Edlo Piniki Jut Simate third phase lockdown Aparman Sangkiron Pajutpon Lobang So Ahud Ward number 2 Lapen Ward number 5 A Commissioner Artum Chetong Dunsi Sayamo Pachun Dogmo Kapen Longkiram Teron News Fast Karbiang Long Lockdown kang kir ke phahut chitsi Andhra Pradesh Havar Visakhapatnam along LG Polymer Plan along steering gas leak terajok bangke patuma pran damnanglo Lapen keong dunga tumaphan adung hetsi kachilanga hemalong ke so langpon bomlo Steering gas leak terajok kilometer ke thom bai kang lapen rong phora rutung kisung ponanglo lapen marat marenga pianta kithidolo an parta la high tech longsi lak pho sosiara phan bangso gas leak adung pen paterek pon CBR na team phan sarkar tum lam toya teng bangso gas leak adim lang tar lipdam ji phan toilo Pinya Birta Lansi Pajutlo Dume Thame Kardong